Tara na, let's go na! May baon akong saging. Banana saging is pantawid gutom. Yes! Totoo yan! Maunay pinakaunang dessert sa mga taga-bukid. Kining saging banana. Ha? Kung mato kag bukid, maujud ni unang pangitaa kay mauni ilahang produkto dito nga pinakauna. Except sa mga lubi, kakao, mauni. Mauna, kung kugihan ka dito sa bukid, mananom kag lubi, kakao, kape, ay pertig yun nimong buhia dito. Samot mamuhi kag kamuti, balanghoy, ay pertig yung buhia nimo dito. Samot na og kaning nakay mga baboy, manok, kanding, mga hayop ba ana, kabaw, baka. Perting buhia nimo dito. Basta kugihan ka dito, mupuyo sa bukid. Maunay kinabuhi sa bukid. Kinahanglan yun og kayod, kayod diri, kayod dito. Ana ba? Di kay mag sitting pretty ra ka diha. Kinahanglan yun nga mulihok jud ka. Kay kung dili gud ka mulihok, wala jud kay paabuton ana. Wala jud kay madawdaw ana. Kinahanglan yun ang imong huna-huna perminti ang ugma, dili ang karon. Kinahanglan yun lihokon yun na nimo og unsay plano nimo anang mga adlaw na. Kay og wa kay mga plano ay wala 70% imong grado dito. Kinahanglan yun ang mulihok ka para naakay madawdaw pag-abot sa panahon. Dili ang imong huna-hunaon ang karon. Ang ugma jud kay para mulambo ang imong pagpuyo dito. Basta naa ka sa bukid. Kay og magtinapulan jud ka dito. Sos, perting luoyan nimo kaagi. O sige na kay murag kaulan na. Ako na ning isok-sok diri ang saging. Kay mao man gini paborito nako.